Amantzitipehuasque, Tingo. Noicom Otechitaco Tlamachtiquet Elmer Benítez Leiva, Yehuatzayecana Calpan San Agustín Huapan. Nicanemi Noisque Tlamachtiquet Francisco Calixto Morán, Tlayecana Calpan San Marcos Huacatzingo. No Otechapaloco Tlamachtiquet Armando Nava Tilano, Yehuatzayecana Calpan San Mamacán. Toan Nemi Tlamachtiquet José Antonio Galvez Tolentino, Yehuatlayecana Calpan Xalitla. Noiki Icanemi Tlamachtiquet Petronila Solís Salvador, Yehuatzayecana Calpan Ahuehuepan. Noike Otechitaco Tlamachtiquet Verónica Máximo Mendoza, Yehuatlayecana Pañinca Tlamachtiquet Miguel Hidalgo y Costilla, Nanto Calpan Ameyaltepec. Notu Anemi Fred Sabino de la Cruz, Tlapaleuque, Catzamachquili, Xalitla. Nican Nemi Towan Tlamachtiquet María Isabel Sánchez Catalán, Yehuatlayecana Pancatlamachquili, Adolfo López Mateos de Into Calpan Ameyaltepec. Xpolihuisquia Ingatinitzalia y Canochi, Paquilistli, Yehuatzangecanto, Nican y Paguín Catzamachquili, Yehuatzamachtiquet, Marta Yesenia Acosta Adán. Icapaquilistli, Espanoltican Intonali, Exolpaquican, Nimangmaca, Exmocualanican. Pasen con alegría este día, diviértanse y no se disgusten. Viene ante nosotros la directora de nuestra institución educativa, la maestra Marta Yesenia Acosta Adán, con unas palabras de bienvenida. Maticaquican Amán Tlamachtiquet Marta Yesenia Acosta Adán, Yehua Texcoacuilia Setlactoble. Buenos días, alumnos, alumnas, docentes, padres.
Matimatlaxcalocan Chicauac, Miguel Matlaxcalocni.